Nkwa kwa ya Adom TV Nkwa Hia na ne bre aso no nti free sabre ko si se no woche ebebo no yapom de ho nkomo ene ye ba bedie ne nkomo no yesi abortion ho nkomo ene ye ba bedie na ye hunu de ehia se ye abort ya na ye yigo ene bebi e wosa wokọ no enyi nyinse bi anwu keke nti sa obewie no wanhwa na nya haw e wo apomuden e sofa sedama ya boafo ai boye chidom sememenda nwumre bia no so afia amankwa tamaklo ene na doctor fo ne na nurse fo entnase na yeni enkomo ye St Thomas Eye Hospital eye wani ho haw bia no ye call St Thomas Eye Hospital obehye say your lens na wonse sanoman wa ni nyina no St Thomas fo be ne kama e de amaw Coco Plus so ye nkra aduane from 6 months e kro na aduane bi awo ye no sa wo de Coco Plus ni bi guma akra ni dia unu say akra na nyini fine fefefe odidi ye so nti awofo ne abatan amo hweme ko pe Coco Plus ni bi na fagu akra na aduane mu endpoint homeopathic clinic Dr. Duboati anwumre ye chiao emoajo na daroma oka ho bi ne de Nkwa Hia adwumade no ebro enti yare bi e hawo mema ne prostate no endpoint guso sebra no won check ma free so hawo mo obeboa na fe yesi ano kwan ma no so infections haya adwene dia yenko endpoint homeopathic clinic na on hwe anwumre de wapon na momujoda de kosi memenda anwumre anopa no nso de kosi anwumre no nso no endpoint ye adwuma na woni na di nkomo friend was 0244867068 0244867068 na woni Dr. Duboati akasa anwumre mafadie fabric center ne fabric papa ni bi lazy mu asorto fabric bia wo pe bia martin abema obi na ndaro ma no wama me bia ama ti dog clothing enso design ne fine de ama me che poni a che papa nti ene Maureen wa che me poni a home wizet ani kura je ho tutum se ewie anya me ya dom amande obekọ no akọche poni ti no se wo pe home services Maureen enye enfama wa eno so friend was 0509749051 0509749051 na wa yo tune we ne style bia wo pe no obeye ne kama ede ama medi afia amankwa tamaklo amenye nkrato yimra ya ba ebedi nkomo mesamo akwa babie me Adom TV Nkwa Hia na o hwene nyame hira opa sane ne dedi kan ya wo hwa Adom TV Nkwa Hia aha ne edi nkomo fa ya pomuden ho nsem bia dokotafo bi a wo hia ona asini bi a wo hia se so wo tie no ana se waka wasema wo ne de ye de bro e wa Adom TV Nkwa Hia eso na minua ba Rosetta Intiwa Boache e wa hase wono oya midwife e wo la Lekma Polyclinic na wasai PR papa de Ghana National Association of Registered Midwives Ghana sharp tikasa ne de enadwuma mu obapa ye moajo ye na bia boko de o do on ta ma ha they say yin san ni awo no a say as a midwife ne de yin san ni awo de wona wo say ya wota won tu pie hasade a na de ya yin san ni awo be pie mu kakra nti ya ne ye di nkoma afa abortion hui sa we de no anya easy say obeka no ano sa keke o sa abortion sa na ye bibia serious ho ma memfa mo afidi kese so nchia midwife se wo Ghana nyina na menchia magime mu for Lekma Polyclinic sanso na mechia mase be bi o hwe bia mechia no abortion asem ne de ebi mo kanoro ha na obi agboerem pa cho mpese nka mbisa se boya abortion okay nti no enya asem a sebe enne na mafo na aba ne de mo de sie sa nti ho eye pa se ne be ka ho asem kakra me ready ye ne de na se yesese we ya abortion na wanye ni ya won sunsanso complications wo mu ni ade am so wow ene na ehua se o si yetie na onwa ye fe oh thank you onwa ye fe pa that's it pa na Michelle Maureen ye mate Maureen pa cho me ba ya bra obeya ma why so person omra ofie so obeya be ya ma nti any problem e ma ye mu nso so obefie price ni eku mate Maureen ya Michelle se ne ehua ye fe bi kura nso kan se na ni jiwe hu na mse nti wo pa che sei ese dem de basu ni nyina wani nye ho da nye ebi nti na meti wi ase se
omunya gitum wo fie Nkwa Hia me okay me sorted and a Facebook for so agia tum ti e bi de so umpo me okay baby also me that say so I appreciate it I Thomas de ontumi nka or the dog sa no mapon am kofi ma pop enti no oba ya kan abortion na ni dem de a se kasa abortion ni ti a wane se nyinsan yigo na ye kasa nyinsan yigo na ye wo bibia ye frɛ no inevitable abortion inevitable and ye wo induced abortion ye induced abortion ne se ya hyeda se ye se nyinsan no nti bia ye de aduru aka na ye wo inevitable na eno no untimi nye ho hwe na nyinsan na nkasa ba abesia ko nti eno ene insunsuaso a wo abortion mu but yes also safe and yes also unsafe and na dey yes do safe and unsafe what can induce abortion eno ye de he na sa tu bi na what can induce no me no empese e begina ho bebre sa because enema ne wo safe ne unsafe nim but induce na match say ya sheda ana oba bia sheda se ofa kwan papa so wan fa kwan papa so na odi aduraka say nyinsan ne mra mesenko okay nti no eye mia na me ye enye hospital nti me nye on induce hospital so induce ha nti na mpese ye chiremu chire bia be ma ya ye induce abortion induce abortion no ye wo conditions bebre wo honom a ye dru honom a ye behu emra ma ho kwan se obi se nyinsan ne ye yitugu a yetime ye ma no okay into no induce no is where you are using the method so we edru can nyinsan na mana besen but ye hwe no abortion na ye wo types se ye de edru beka ana se ye be surgery kakra bi into na me senke ye mfa no induce no na mpese me kire mu se obi afa nyinsan no ebetimi aba se ono abe decide se wo ye free ho ana se nyinsan na aunt na eno ankasa besen pesa me kire abortion na ankasa mu ye nti eno ena ye difference wo no okay me da se so aba Facebook o share na Kofi TFP document ya no wo wagene dwadada wo sha bena verance wo kumase eno ono so share Michael Alonyo Martin se why prepared or wo achim manso ne maame Paulina Nyakon one no share na fei Joanna Kotonso wo boase no wo share Alanona Claudia so wo Kintampo eno no so hwe nyame Israel so wo hwe ni say ya share so na ebusuane adofo mo studio wachi no omo so be hunu nti no bra Facebook/Adom TV question bia wo nkoma ye di ho fabra ye be yi ano na Facebook afia amankwa atamakle ho so ye be yi ano de amaw mene midwife Rosette into Aboache and I tell it to Rosette who call Instagram ni Facebook obono homodin wo ho pa another Roma and watch ye abortion ni mu a watch ye enema mielu bi nti afa ni ahye nkomo na se wunye late yentie na yenhwe kwan ye befa so fi se ebi mu enye ne kwan so be wi akire na akogya ohaw de ama wo mo enu nti ene hu hia se nyime ye disa enkomo nti nyame hwe so afidie no eda Adom TV o shoba nti yento aso say wo be share types now say what types okay nti e wo safe abortion bibi e friend is safe ye ba na yetwi kasemu a de ya ye no kwan pa so okay na ye wo unsafe abortion na che say unsafe no so patre say ya mfa kwan pa so na ye de say nyinsan no na wo ba na Ghana ha say ya Ghana mrama ho kwan ese obi betutu na Namaba hospital na oba be nyinsan but enye emra no e kire say enye nyinsan bia keke na obi ba ye ma no se emra no ekọ e kire mu se obi asebe na adwin mu ka no kakra ana se sebe na adwin mu atochima ono ankasa ntimi decide ma ne ho na obi akofa no ene na akoda no akofa nyinsan na sa nipa no ebi abusua ene decide ma no nti omo se we de ye mpesa nyinsan wo fia ha ana se obi akofa ono ani nua ana se na busuani bi na one na fa nyinsan na abusuani fi se ede anim guase ana se sebe oba na ye culture mu amusuo ebebe fie
eno nso emra ne ma ho kwan se yenyi saa nyinsɛn no ɛna se yarewa bi nso wɔ hɔ medical conditions bi wɔ hɔ no mo a eno de woyɛ ho hwe a enye yie se ebe ya ye beje maame nkwa no age se yɛsɛn nyinsɛn no ansa na eno nso emra no ɛbɔ ho ban ɛna emra no san ɛbɔ ho ban se ade bia nyinsɛn bia wo bɛfa a stress ɛbɛto wo nipadua ne so aya Ghana ha no yemu mental health because oba fa nyinsɛn na on prepare ne ho so obefa nyinsɛn na de adwendwe ne ohaw ene apinidie na esi saa oba ne so na ekoba ne saa na e affect no psychologically nti anything na ebe stress wo psychologically a ebe affect wo djuma a wo ye ebe affect wo daily work a wo ye no emra no san bo ho ban se yetimi yi saa nyinsɛn no ana konfobia be rape wo yes any rape cases no ya to obi mo na ana se eyi no eno nso no emra ne ma ho kwan na emra no ma ho kwan a ewo baby a epem se ye be ya abortion no first trimester na ye na yenim se first 3 months no saa time no na ade no afi na bofra no moja no epese forming ti enyandru empempenso a edane nipa nti saa time na ye first trimester no ana 3 months no ena emra no ebo ho ban se yetimi yinyinsɛn nti se wokotena fie na asemi na se ekobro saa time ne so a eno no emra no ma ho kwan nti se ukoye saa abortion no se ye kyewa emra betimi ni wadi nti eno no na ye criminal abortion se wakwa akoye abortion awanfa kwan paso ena ye anane emra no ketia no wabuso eno ye criminal abortion nti se no watre ye unsafe abortion ne bwa said eno na watre ye de emra no kana unsafe abortion na okay you emra no me kire abortion no se obi aba se opeso ya abortion no de na emra ne kire se nti de emra eka se yenye ene wakobo so no but safe abortion no ene se obi afanyinsen na sabe omukọ mpaso agro nyinsen aba nti na wose ade no stress me niema me bubo so yi mu bia ebi wo hono mo nti because of that no see you one ne ho kani sabe mienu na ye nti wo mienu na dream bom nti no one ne ho kani atena se ehu se o nyinsan we die eba ha adwen ha nti no me pese me yi free hono mo na wakọ ba bia aban age atum se registered se ye saa procedure no ewo hono mo anase abortion no emra ma ho kwan se ya license baby a wo kwa akoye ade no registered hospital kwa wo kọ no enko obi dem mo a watesa ne niema se wo koye abortion se wo pese wo ye safe abortion a ko hospital a known recognized and registered na license ya mo mutumi se mo betimi aye abortion na no ya twerɛ gu hɔ na say licensed hospital there be enuntina enunsuntina say nya ye nim say recognized hospitals facilities wo krom ha ntina me ka kire mu say enya say ube hu say ya travel ho say we registered or recognized but say be hospital bi a otimi kokwaji apomuden wo ho bia etimi function there na kire say aban age atomu ana wa mom license say wo munya adwuma nti say wo kofa obi den achi na obi say bra me den meya amawo bra me pharmacy meya amawo ana bra baby a sebe enye baby a obi akọ se okọje ayarehwe de a eno no na chese wanfa baby pa ena nipa no nso a oba beye procedure na ma no oye qualified person ana nipa na obeye procedure and or license or certificate a say ade na obeye no onimiye na yama ne ho kwan e wo mrem se onya ana nti se wo ko facility bi a definitely only omoko kasa ye be refer you to area expertise wo hono mo a omo no mo yesa ade no na only omako bonkomo na psychologically ye be church o niema ansa ye mfiti prekope sebe ensay nyinsan nti esunsunso anso ne uye wia na chi asem ne ne betimi asi ni nyina e wo hono mo ne owie a e wo nuro bi e wo so de ma wa wo de ama nti eno e na ye safe abortion no
okay na ese wafa no kwan paso e na wasai nyinsen enti se ka say unsafe no ana se de sebe enso ani na che se eno de sebe ye nuanom ne ye maame no mo mutie ye nim se yesi bibi yo unsafe na ese wanfa kwan paso na wanfa kwan paso ne se me ka say obi a sebe quack doctor wa friend ho se wo ye doctor ni abra woni certificate bia ebi ana me ka say okoye adwuma wo ba bi e na osuasuaye but oni certificate ana emra ma ne ho to me say won fancy nyinsen ana won fanyi nyinsen emu na say nipa no ono so no sa nkrofo no aya na omu ni facilities ana hospital setups nim eno no me wo me fie ana say hia me wokọ na ha bra me pharmacy yenko edan we mu me ya amawo ebi mo nso eye private entities a won mo no sebe science ka o tua e de ama obi oye professional oni sa sika na ekura nti no obekwa akofa obi a onimu ye but on shada nkura certified certificate say wonye mawo nti ono sa no o use cheap of a cheap labor nti se da wo kan de na se wan fa kwan pa no so a e wo hunsunsan so bebre e wo onipadua no so ba ye kan on save abortion yi bi enye de wa ma hospital kwa e bi won so use nuro bi eno no enye on save abortion e ka ho me ka ba okay nti se wan wo kwhye ba bi sa akoye ana se wa kotena fie na wakeka enuro wadane wo ho ayi abortion madam area mu ho girls ni nyina obi anyema obeba wo nchen because unim we meka we bom na omo ankasa omo wo nuro bi a sebe obi ekọ hospital ene ye trade room man say fako na ye ni sei ebeba the fact say nipa ne call ye na ye man no say duro no enkyere say onso wo betimi ayusi say duro no ebi ana ye di kan nyinsen ne kra na awudi anim obi test positive pe osi o mempe me say nyinsen no ono ankasa ko pharmacy ana wakokeke nnura bom concoctions na wanom say nyinsen ne mra mesen pacho yes I obetimi ewu because ectopic pregnancy abra nyinsen no ankoto awudi anim na akohye tubes nim anase enchenchen ho baabi no ebetimi e de ohawo ni susuanso kese abrew enu nti no the fact say what test positive na nkyere say no ano no nyinsen no da yie enu nti no baabi a wo fa nyinsen na wo pese wo start antenatal na wo say na e wo so wo na wo hwe say metwa scan doctors ahweme ya hweme system no ya hwe weeks a pregnancy nadi pregnancy no edi say ebi a wani ba wo ho so no na nyinsen na ba but ebi a na watwa mu first trimester na me ka wa ha say no nyinsen na nyin but esie o nti wo wanko ya nhwe saa niema ni nyina nhwe ho aka de ne obi akoto pharmacy no nso wadi nipa nachi na nso akompa cho mepe eni omo names ni bebre me metena hanka mami we bi na me nso me nko yusu na wo de akohye okokoa mu na wa wako yusi me ma no nso we dro bi a omo fa na omo de fa ma no na nyinsen na sei ebi mu wo de ye de hye ma na se ye wo chese ye wo mu assault u bebre na wo kwa akohye kokoa mu ana wo ne be ma na ka muti abom na makwa akose nyinsen no eno ne friend on safe abortion hey eni Nkwa Hia kamba be ka eni sen ne a wo fa cheme Nkwa Hia na wo hwe wa Adom TV na ne nkomo no medofo ye nyina yentie na yentie ni ye se wo ye wani ye be ba ho because obi ohono mu a oye oware ni okwa akose enyi sen no onye osofo de but ye behwe wo ne profession ni modi obeye ya na ha no se bia obekwa akoye saa nenso ebia enye se ade no ba bia ne mane doso nya ne pe eno ya woka no se ya plan ase we die aba ti chinchina achi yesa owo na bia benya ne problem ando so ekwan be ne be fa so ye be boa sa nipa akro no este champon wa ha ehwe ye da se na fe fosina akoka nso techima bunu east ho eno wo na ohwe benis boachewa echia ya chim intronan eno ohwe ne papa kwabna konto ochia na nwumre ya kasime beneza se hwebekwai enso echia ye so ochia mama midwife for say kwen mother o se hwebekwai na na bena ani wa otosumienu enso ehwe ntina na nwumre ya chia mo adwo yeda mwase abena de page my wo so
eno no so ehwe ye efri yeda mu nyina ase papa maame tiwa ewo amanfrom wasante achim south eno no so ehwe ye nwumre efri abena vera wo kumase yeda mu ase papa se mo hwe Nkwa Hia enkomo no ye nyina ye ntie ye wonua ma no mu bia wo mo kekankan no bi ebubomu a na ne nkomo no na atwe won mo adwen asiso na won mo ajayi Manuela ofosuwa wo kumase Humble di Samira enso wo boile and I will say if you have a question pa me da say nana ya crentel so e watakwa and ono so share da munyina ase Rosetta yentoa so na eja say wa ma yehuni enti se e my way dia wo kan die sanke ekone sa pa dia anke beboaye ba wo hwa ebi mo ba mo honom ya age ba honom for ebi on person mo ya boss because on kwado ma ya kokodro for no mo awura ho ya time no de wo fere kura na wo kura he wo be she fie no akeka ne ma bom no ano but nefu de o ma ya kokodro no mo ba hospital into o mo ba o mo ha age limit ne yesay me asampa na we bisa no age ni de timinya sabe 16 years 14 15 years no ba hospital ebi mo nso o ma wo fo na de o mo ba ebi wo ho nso abema na o share ni nyinsan no enti etiminya bisa enti between the ages on say enne nkora anasa enne mebu no at the age of 8 years no be abunensa 9 years 10 years enti obanya bunensa wie no ne be makohia na nyinsan ba omo de omo ba de bia ebi nso ye omo mpani mfie so ebi a oya menopause mu na nyinsan na ba na o se bi ebetete no ana bibi eno nso omo so mutime ba enti sa enkura bi sa under age for no ba omo so moyem omo so at least omo afa kwan no so omo timi aba omo ankoye on save abortion omo ba enti eno sa no ono ye timi yema no under age for no ye metena sabe mo fidie kese yi so enyeje omo so se nyinsan yi go ye enti omo nkonyem na omo mfamba because wo awusa na wo ba benyinyin nsan no ensunsan so bebre wo ho ma wo ye ka edu cervical cancer eyi ne ebodero na aya ye ta ye ka se emayo a omo sisu no omo hia be mantem na omo fe frontem wo ntem ana asesa no omo ye prone to having cervical cancer nti sabe ena sa time no o pelvic floor muscles no enyiye afei na o bones na o muscles ni nyina enyin na osify se ebetimi agina so ama waye maame a akwara aba ebetimi abie kwan nti awudie yi a afei na enyi na akoda ho ne de so na okọ usi montem so the probability of you coming back to do it again very high because omunya starting sa onim se oba obetimi ayinti no omomo ho ban na wasan akonyem na wabeda ho so enye quack doctor ne bi obeya ama but ye koba no wo sa nipa no wo prone to infections wo sa akra na wutie no utimi kra fa efa muwo utimi fa mu hwere wo nkwa anasa ubenya wie na afei awode no wo fa nyinsan a entena awode na no aye loose enti nyinsan to ma na aba besen ho de wan kai wo maba wa brem no wanyini no na fe na ebenya effect ewo so enti na bi mo so de eduro ka omo beba no na ebi abesen na ebi akam omo de no kwa de dangerous because ebi kam sa na wenhu ne ntem na officer ni nyina abesen na ansa na hospital ye be certify say abortion ye ma wo no ampa ni nyina ba abesen no wo be kwa akotwa scan ama ya hwe scan ni mu ahu say ni nyina ba abesen ana ne nsunsuanso e wo so ne say wo de adura akoka na ebi aba na ebi ama na wo tifie no eno no na che say e pro e wo wu mu nti sepsis timi set in sepsis ni ade infections etimi set in eno betimi akuntem kra afei no wasi nyina start pro na ebon afei discharges na eba no ebon nti moja ne ba eyi no akoto asa moja nso betimi atu ama wawu nti no wo tie ya na wo hwe na usa ye be sure mo se nyinsan yi go nya adepa
enti no mo mfa pressure entu nipa na ono so akọje certificate se makọje su ehun no amebe ya ade we na meye e de age nipa nkwa no mo mfa pressure nto sa nipa ne so because sebe obi ani hono ma o ya ade a emoja egu fom a na ni beje ho ana obesere enti no we yakora anase obebu like teenager na wutie ya esese hu say nyinsen no abstain unti me abstain ni na sa wo de wo say empaso agro no obegro saa maame a waye maame awie bon ho ban condom wo ho wo so won pe condom ante ene e be family planning nti no e wo say omutimi hu sunsuanso a e wo omo especially nkora no so omo fa nyinsan a sunsuanso boni a e de bra omo ne omo daache ene omodache eye so severe say e was say about time no so nya kasachire teachers nso nya kasachire enye say edu period a ana say edu time a curriculum no ana say ye timetable so a ye wo reproductive health e was say ye ntwe nkora no na reproductive health teacher fee say ehun hia saa we de enhyada anya ade ne ya bu afa so edu science ne ma asa me yamia ye ni ne ete ho e wo say ye church mo fra no no mu no mo ti ase yie ye nkasa ko ye sex education wo school but e wo say wo mo hu nsunsuanso a sa wo ne be ma hie mu a cause ye try mo menstruation ye try mo say o ko school me ma no ketwa me ba boy ketwa ne kwa menstruation ni ade na obisa ho questions ono ye be ma ketwa no inti no e wose ye won hu se udu age say na sabe one be ma kompaso agrodie na se wan ma ho ban a e de nyinsan ba e na nyinsan yi go ne nso e da owu afa ana se e betimi akofo hawo ni nsusuanso boni bia bra daache inti ese ye hwe na ye hwe ni ye do fo so sante anwumre mechia woni ma gifti nyame hwa o se moje bre hwe fe elder set foreign so Achimota post office oni obusia ni nyina nso ehwe yen sabri nyame enhiramo papa wa maba akua hana wo Prisia ono so ehwe yen efri nyame enhiramo aboaje wisely wo domahinkro na ono so hwe se wa appreciate program we pa yenkoso ana yenye yamwa ba Benjamin said say our Cove Town and I say you guys you are doing well. Yada say papa Tony anoche wo Western North enchi eno so ehwe yada say vida champonsan wo dome eno so say great job Yimano bedu so ehia ye takwa ahwetia so osofo emabedu yada say mamo okrom di ya facha me papa terizo drone so asante afidua say eno so ehwe na omidazi ebusa ye say ye ho te say nyame adom ye ho ye na ya faculty we just so tikrum no so ehwe Mercy Krantma enso enkran eno wo hwe ya da munyina ase papa wanchi buno eho na Queensta esi enso ehwe ye free wo question bia wo nkomo yi a ye die ho afa braye na St Thomas Eye Hospital ya do ma se wani ho how problem bia wo fam ewo wani ho no ye ko St Thomas Eye Hospital ho be hwe na wa ye ni no ho how nyina dia maye Coco Plus enso yem creduane akra wa wonya bosumi sia kro so ye exclusive so one exclusive wo ye na aduane bia from 6 months ekono a fa Coco Plus ni bi so makra no ni na onidi ye famou end point homeopathic clinic ye don wa say papa mama prostate no Dr. Busua ebo ho edawro say yemra no won check prostate ne nhwe ye nyini koye ni na prostate no so enyini bo ho ban emane nye cancerous ana say kokromo mem ansan watchumeka abahonti yemfra doctor was 0244867068 0244867068 ne da fabric center say wa mama fabric ni bie fabric bia laser obeta hu bia de efi fabric center timate na nwure mechia o mesro obronya yi bei ebi oyire na no mi twam fie no mo frame kura ti anti efi a o ntade a hye beni jemu laser no ya kachiru ni abema na on tobi mame wedi bronya so ba nti ebi wedi oyire amane de na de afa de esu nti from at na 0243938556
0243938556 fabric bia wo bi lazy bia papa ma yi economic hardship no mo hu matina na niema mu ye me na beka kono ho na kope bi why hair no so de Maureen na daroma and why miti poni me ye bia che medana se pa upe home service a eno so frɛ na obeya ma 0509 749051 0509749051 happy birthday nkoma mi ankasa me uncle say akwasi bofa wo USA and also can say redua ofanya mi shraw nyame nya okese sisi power asase so nyame adom ondobo ne mausa ewa ho ofemu nyansemu mi shraw kwesi se obeye shra mame kwaje nkrato yi mra nkoma na ede be hunu sa mame nye medwaton de yi emra sesi enyi free ha me nchekura ye ba ye beto aso Meda CBM Samu akwa be Adom TV Nkwa Hia na o share media fia amankwa tamaklubra Facebook Adom TV ana fia amankwa tamaklu na menkenka wo messages na wo de agu ho no nyame hira so ogu so share mu amudu mu data share live no nyame hira mu bebre yani somo se ye babia motumwadwam share mu amu fia huduo mu nyame hira mu yeda mo ase papa oba papa bi menza mu adwo mu akwa babi yeda se na wo bobɔ ne ma so akire ye mpa nti no wo kan bibi wo me bisa se wo mo eba atena ye honom no be ye abortion no wo kan ti se bi obi a wo ri adru ne menopause no wo ne wo wura mu a wanyem to ono saa fo ne bie no ya na de na mo ka kire wo mo ana mo ba mo ye de mo nse me di kan ka say abortion no ye wode ye de eduro na ye na ye wode wo beda ho a sebe ye operation kakra na de ye de eduro na ye no penifo saa no sanyinsan no wo hwe ne tebea ene enho akade na se wo de eduro ne ye na ebeba ye ne saa because that time na wo de na no ayemre memre nti se wan hwe yi a omuwie omu tie bleed pa nti anya advisable agise condition no anase weeks or one no ene ho akade no ye kone saa ene omu de yakra de ye straight to hospital enko no na wo ko shefi akoye ebi mutimi ba na omu de bibi aka o de bibi aka na ebi aba na ebi aka anase o bleed pa cause omo no mutimi bleed pa nti wo yasa ma me wo ha ho e wo sa wo ba na ye hwe na me di kan ye no nhwe obi asaso nsa ho de so obi kwato edrowe nti me so me kwato we unim weeks or what unim unyinsan ne krasa de etie unim unyinsan ne ho hwe na wako na won so kwato edro na wo de aye ana wo de ahye wase ana wo de ato ebi mo de to mo tekrema so mo ye niema mo ye niema na ebi mo tete haban na mo de aye concussions ebi mo so ho no mo a empentoa ne yi nyina first no mo ye yam it's very sad na omo e de komuni peduanem etimi twitwa won so no etimi di wawu wow so won nti ehun behia se wo fanyinsan ana sometimes no ye set up anase ye culture ye environment no ye culture de e frowning over saade ya ye te ha ye bo hu the way but enipa so fa na efa mu hwe wo mo nkwa nti wo se ye tena se ne ye ka no mutie ne ye no mo hwe de ye kwan pa no mo fa so ye enu nti na Nkwa Hia e wo ho magana for anywhere ase afa na nyina no nti no so ye fa no se bia me de we de for shege reasons nti no ma menye ne saa akwakotete niema obi abobom na wakwakwa no mo a pacho enu de edoso pa musu ba ye medical conditions ebema ya yi obi nyinsa na ye bese no medical conditions no ne edi kan ena me ka say nyinsan bia ede ohaw ebetimi eku maame no say ye nyinsan na mfiri ho a ebetimi ahwere maame no say condition bia na say underlying condition bia say ye nyinsan ya mfiri ho a ebetimi ama maame na ahwere ne nkwade wo si eyi nyinsan yeyi efiri ho no mo na ebi te se oba fa nyinsan eclampsia yi a me no mienu nya ya ka wo nyinsan ne awo aka
that is the second most leading cause of maternal mortality in Ghana. Enti no se oba afefru na afei ni BP no se wonyina yama na duro yaye ne de beye bia still BP ne nam wiem eno de e wo se ye no ka na yetimi koyi nyinsan ni free ho koba ne sa ye nyinsan na ho ntimi ntawo BP ne ma fo ma ho ntawo nti wo se ye ne sa ena asa nso na diabetes nso in pregnancy ebi a sugar level no yama wonro ne niam ese se ye nyina still egusu gina be gina kwa na ekosho e wo say no nso eyi nyinsan no nyesa obetimi ahwere wo nkwa eyi nyinsan no pe wo nse na wo system no stabilize because oba no eclampsia na yen hye danya abode mu nyansahunu bia e de yen sabesi so se eno ene kose eclampsia anase pre-eclampsia no but ya ye nhwehwemu ahodo ehu se echira de na ye placenta no eno kwan ye fa so ene abofra no forming ni that kind of connection no ene etimi de eclampsia no eba na BP no etimi ko shosho saa no ene eclampsia ho akade a ye ka se utibe ye oya onase betatai ojonso proteins wom aha eno na etimi de saa ne ma no eden eba nti ehu bibia saa de a e wo se eyi nyinsan no ema ye gye maame no enkwa anase obi wo honom a o cardiovascular issue anakoma ya rebi anase renal functioning ne jonso twa no ho baabi anything na in relation to your health sabe nyinsan ne ba esan ebetimi yakum ana ede insunsanso bone ne oha bone be ma wo maame no de na e wo se yetimi nyinsan ne fi wo ne de save wo life eno na emra ema ho kwan eno ne sa medical conditions ne okay tai Elizabeth se osua de pa dental village ekono wo Sarodai so also Sarodai no o Adom TV ha ya semo ena hati papa bi so ewa Upper West no hye Charles enso ewa ha Charles wo atwema abofu edu eno no so hye sechere bosie Emmanuel enso say numre mu ayefe Angel say ewo fisia eno no so hye Michael Ahenkra MC say God bless you for your wonderful program o share wachem kwantan na wachia or say please I have the midwife number very special greetings go to chief or number na wachia achem kwanta nana amanie ankra otosumienu Docas Jocelyn Amwesi ewo Salt Pond Abort J Wesley enso odoma ahinkro na o share senani age program ho pa yamu aba Benjamin so ewo ha o share damo ase oba ne ye ka we nyina no emse complications kakra ba befefemu de ba ma yenhwe ne titru no nkoma obia because yen ma hospital no kra ne do so sen yen ya kra de nante ba ho ma mo kire ye say bia wonye ma ya na but obia ba ho ma mo like enya mo hokra me ka say in general say obi be ba ye betimi asake no ye ka say enya ma no so enya so mo ba ye nso ane ye yi o na me ka say ye no bonkomo na ye tie de ekoso na wa ye labs wa ye we ama ya hwe nyinsan no enya how many weeks bi wa ha nyinsan no ekonanim oseme be say no ye say na enye ye okay ena ebi nso a na yakohu ya wa ye labs na ya investigations bi ehu se ye nim na se ye yes a procedure ne ma wa ebi a daache enhu sunsanso e be ba so no e so much a ye nye ma nti wo so wesi so foforo na wo so wa fanyinsan na oba enkora no enka se mekọ ebeyi amame nti mekọ de bia meye na mekọ aka mame na mekra mesika nti wo de ne se mekra mesika obeji usika so do it for me omoba they some of them can be very aggressive onu no ekra ne sika and madam se me na mekra mesika na na nti monye nti na ya yekọ akire ho koye ba na bi e wo se enya se yenye de ya anye no na e pa kire se ekwa ansusuanso bone ewo akire sa ba yenso ye pese ye wo so onye nti ene enkodi ubedi nso abon ho ban ai ukwa kodi ayedai unim say o mpanyin san no ukwa akoyi sebe one be me kwanya ye wie mistake na ba nti wo kan ye no ade no so say no ye school ni nti wan hwe a
o ma ho biom obekọ akire ho baabi onyi ni se no so ka ho na ama on save abortion adoption say even se me bisa okra say save and on save de na e wo soro a ye sure say bi on save abortion e be do so because se me baba na e be jojo mi say ya mekọ obi aye bi na ye ya me so me follow ne de no say de wo ka say enye because eso obi a ne de tie enti na e bia ne tun ye be ka say akora bi wo ho a wo ye de kro beba e say wo nu maduro say de kro beba nti no so ye be hu ni nsunsanso say ye drew complications na ye be hu ni nsunsanso na sabe mentna wa fidie kese so nka se abortion no ma meye ya kire de mrama ho kwan ya kire de mrabo ho ban na ya kire wo de safe no ekwan a wo fa so a wo betimi aye no ye nka se ye wo ho se ye han and say ye pam nkrofo from coming to do it and nothing I was skilled and expertise o ma hye da esua ho ade enim ho nimdi a omo ho a omo ye ma no enti no ade ba konso a ema unsafe no eye more common than the safe one no stigmatization because ebia hospital we nkwa na wo area mu ha hospital we nso de mi sister bi adwuma wo ho hospital we nso de minimum bi wo ho omo te say ma be ye bibia oba beka ana say hospital ya mi ko ide mi age mi du ho beka se mi sa ana maba nti ye caregivers no attitude ewo ho how you talk to them you prepare them towards the procedure and also wo ho oni nipa na ekasa na say be okoye na hwa na soma akrafe no aba arat na se den and you have to be professional. I was say how you go about the whole situation. Now tobo oni nipa ne bon komo. There have been situations I've talked to people and they went back home. They have their babies. Mami we were catch him. I was so oba ni new sister. Ma nwa akwara we here. Senka my yeme ho adan a. She later found out say niku no sperm count na afede akokra. Enti niku no I think say later in life they wanted to give birth again and emma so mkoye no be ma ne da kwadwo to and ono so say when ya scars bi wo utimu say ya de a no pay pa but me obisham nam say auntie ni aye nde o de yeyi we de enwo because me ne bo nkomo na me hwe ba bia nkomo na eko na it wasn't something I should have encouraged say kone koye sabi enyina nso no obi a woni nyame ofre no nti wo nyame kire wo sebra me so makoje professional skills na me wo ho de but na me di kankan ade a edi mogahwe egu ba de obi ani ho a oya o wa botoso na wo kan we ase de asori abewura mu yi won se me ebia na sofo ma me bi hwe ye pa bi asofo no sofo mpe condom na em ne ade family plan wo kan wonye sofo ma me be de wo ye de obanyam na de woman example say be a hospital honum ba ku pe bi na wo ho na ye hu sofo ma me a wawura ho abaye yi wo so na wa so dem a wo kaseti yi ti so wo condition bi say mu a e dey na wo be catch the asofo like sofo ma me bi say wo situation bi mu ade no ompe so ho mra no so ma ho kwa wa fo mi no e din pa ade we nyo question e sofo question pa but me de me nyansa nyame sabe I will try and answer it in my own way. So Bible say insane and I say enka mojangu. But Bible say nhwe mojangu. Bible no and state emoja types no but emoja hwe bia emoja hwe. Enti nyankopon ne wo kasa na ewiase pressure enso ne wo kasa. So wo na wo be choose de wo be ya ebema wonkwa de wo be ya ebema asomdwe eno na ye sebe ukoye abortion no na usuro a wo hyedam ni wankoye ni yie na wa ukokeka bibi bom na ekofa mogatuo ba ene obi abeti se sofo mame ya abortion because that time na wo da emergency state mu no enipa na befa wo de waba enti no esese wan kasa edu baby nyam se yemfa de eye ne de ama no na ewiase de enso yemfa ma no
ye ntufo say brana be abortion ena so for maame onso nim say onpanyin sen no adenti na one so for order no wan bon ho ban so for say on pe family planning on pe condom sha ene ante ada na wonwo na wuti wa say wo ha hai no wo be 5 na wa wo ha enti yan won pressure set off for so be hwe amamo no de ga na ayesisi ana say so for say me pe family planning me pe condom ni gidie obi agidie beje ne nkwa enti de ni gidie hye no eno na onye but onya de a ede ni be ko wu afa ade yenyina ekoma yenyina ababa wayi a onu anya 34 36 and 8th born hye ne yemu no mesrew minu aba so call hospital the 7th one o ka so omonyama no ono mo se de kasa bi kekagu masuma mansha da antiase ene wo masa be use machine na 8th one shemia on call hospital da on call antenatal da the 4th they say obe 5 or 6 months on call da omuye kua na be tese medwe ho amentiase be family planning aso betimi aye condom o betimi de condom no say omo a sebi omo wo ayisa no omo ntesa se wo ka say osumesi ye wa ye kese na ye nti wonye na ade enso yusi so waka ho asem wa hasan contraceptives no ma brekra young girl 30 says so say wo 8 born show yem wo this time na bede no sa no ferry so beba o because oba ye beka say na we di saying 34 now 34 now ma ya de wo be woni anga ncho say ubebebe timi de ohawa to way na we ya ohun ye so na ye yes is campaign na we woniska na mpedede enye we na ye refer to the campaign o ni kapre teze ni kunu ne ma enkra mo niska the campaign de amoda omna sika campaign de amoda omna kuma no mo de omo source of entertainment na ne bonki no me ka me kire me se me call asamo re fida be 207 as 205 yo ko kro bi so before be do in bajanse kro bi shawo baby ya ni enji obi na call ye na mo yes child trafficking no awo pa sister ame nware kura awo nkowa wo mu ni hwe nti wo mu ko nsuo mu basa na awona cheche wo mu nsa no ha le se no nkowa machine na your communities bi kwa won kran ha especially the gang communities ni bi mu yemre no na aso sa mam complications ni bi fa cheme complications ni bi sa on save abortion ni bi ye de unsafe abortion de ebetimi amemogya tuwa ma wahwe wo nkwa okay ena edi owo nso ba nti mogya tuo wo ho ebi ebetimi asave you but behwe mogya bebre ena etimi de dachen awo hu nsunsuaso eba ebi ana wontimi nwu biem ebi a yese awode no ebi a o tubes nwe tutu tokro we ebi a wankoye ni ba ebi pa ebi a ya anye wanfa kwan pa so anye nti tubes ni nya ebi a sese ebi ho ayewe esi ekwan nem nsunsuaso ne de ye bebre ena ba konso a eno no etimi ha oman ni nyina no apart from death maternal mortality no fa number na ya ba so wo different number obi ho be try akra ne ma no awo na akra na didem no kra ya de adura wo kana ma awaye basa me uncle number there wo number bi are beto tell it to Rosette follow our Facebook Instagram YouTube TikTok tell it to Rosette se no ano no me uncle ofaredu hwe me meda say papa Maureen so hwe me anwumre mo nyame hwe pa nede menya be 3 aka Mr. T hunti no nya steady go nede obi ade atu ma senso hwe ba no wanti fi nti me kan e wanti ma je na anwumre me chia wate nyame hwe meda mo say papa frame point was 0244867068 na yare bi e how yanko na onhye emwa ye mo number ni 0509749051 0509749051 home services o meyoti emma occasion bia Maureen obeyoti ne kama edi ama fabric center martin na nyame hira me do bia se da se ne nkwa hoden wo ho aye behia ahosepe extra hwan nyame adoma ochina meko manfe ekuape manfe yekoye health screenings bi wo nti manfe fo no method is sorry dem ho na mo hia ye wo ho sa nyame hira wate nyame hira nti ye be si ha ahosepe extra sister Sandy V otwaso